Tuia ki tērā I kōrero ngātahi mātou o te karere ki tētahi whānau Māori mō o rātou whakaaro e pāna ki te kaupapa whānau ora. Te whānau noho tahi, he whānau piki te ora, ina he whirina ki tētahi, ka māma ake ki te whakatika ina raru ki wainga I tōna whānau. Engari mā te whakauru mai he kai urungi a hāpori, a kuni ka ngāwari ake mōna I raro ina tikana whānau ora. It'll be good for me myself. Personally, I don't have a vehicle and it's hard for me to get to the doctors or hospitals, but for somebody to come into my home to help me take care of my kids will be great too. Ko te mahi a te kai urungi a hāpori he kōrero ngātahi me te whānau, kei a rātou te kawenga ki te whakaea I ngā raruraru a hauora nei a te whānau. Wāhi māma ki a tātou ana kuina te whakaaro. Te whakaaro nui tērā ai. Whakai atau ki tērā ahuatanga. Kāre he kaupapa I tuātu, hei tā rātou he ua rawa nā huarahi whakatika hauora o nāia nei. Ko te ua ki tēnā, ko te ki o wetahi o nā tākuta hauora rānei, e tigurāti koe ki tētahi atu wāhi hei kite ai I tētahi atu tākuta, hea hai kare au e mōhio. Ina te rongo I te tangi o nā rangi, kei te ori te katoa o nā rārangi waiata I nā manako mō whānau ora. Rāpaira tāwhai, te karere.